Un mainta sumamente bendicionado pavo. Ribe jaluna aqui. Senhor lo colmabo, bo hogar, bo família completo, e turbo amistad, contacto e oponente nan di bendicionan den gran manera. Sa, cueta desea pa esse man aqui, bota diferente, e colobo brilha den su presencia. Tin esperanza, ta titulo di nos devocional. Awe, nos ta queda alimenta espiritualmente que palabra nandi Isaías 60, versículo 1. Cutavísanos lo siguiente. Lantariba, Jerusalén, resplandece, pasobra, claridad tapinta pavo. Señor, su gloria ta iluminabo manera solo kutasali. E palavra ta si un llamada na cada de nós pa caminda con nos ta, nos lantariba e resplandece. Un gente lo puntra, di che forma lo mi mester resplandece? E texto di meditación mesta dona no se contesta. Esta, Señor, su gloria lo ilumina-nos. ¿Qui cantó ta Señor su gloria? Señor su gloria ta, primeramente, su presencia. Na di dos lugar, su carácter santo. Y na di tres lugar, su majestad y poder. Sabe, irmão, que no momento que a presença do Senhor está conosco, nos lo está protegendo de todo e intento de inimigo riba nos vida, riba nos hogar, nos família e nos propriedade. Importante nessa situação aqui está para nos cana e nos andar tá de acordo com sua vontade. Com outra palavra, nossa maneira de pensar, papia e actuar, mester tá totalmente desvinculada com fonte de maldade. Ponto número 2. Su carácter santo tá é fonte de bondade que nos mester tá vinculado com ele. E mester dirigir-nos maneira de pensar, papia e actuar. Senhor, su carácter, pues, Senhor, su carácter santo, está basado riba e pilar nan amor, misericórdia, gracia e bondade. Esse item será que no momento que nos queda iluminar para sua glória, nos carácter nan também mas de reflejar su santidad. Nos carácter também lo está basado en pilar de su carácter. Y consecuentemente nos relacionan uno con otro, lo está totalmente diferente. Punto número 2. Tahanha su realce de nos vidanan. No momento que o ponto número 3 diz Senhor, sua glória drenta na figura. Seu poder está capacitando-nos para efetuar amor, misericórdia, graça e verdade em cada ação que nós lo temos. Primeiramente para com nós mesmos e em seguida para com nós próximo e Senhor, sua criação em sua totalidade. Sa avema inta cuta pa medio de Cristo Jesus pero tur poder a queda buta na nos disposição. Pa sobra. Jesus a confirmar-nos essa aqui de seguinte forma. Jesus a acercana e avisa. A entregar-me tua autoridade riba mundo e den cielo.
vayan to y hasi gente den turnación mi discípulo. Batizanan den nombre de Tata, de Hijo y de Espíritu Santo. Mateo 28, versículo 18 y 19. Señor, te llámanos a hoy para nos resplandecer. Donde pone amargura, decepción, tristeza, frustración, rabia, orgullo y toda característica de maldad umbanda. Y vístinos mes y ocuparnos mente con compasión, paz, bondad, mansedumbre, paciencia y fieldad y toda característica de bondad. Para nos accionan resplandecer, Señor, su carácter santo. Amor, justicia, gracia y verdad. Nos queda llamar para resplandecer del nombre de Tata, de Hijo y de Espíritu Santo. Nos oración, Señor, danki pa boa llamada arriba nos vidanan y danki pa capacitarnos con boa gloria. Para de forma y nos resplandece de gran forma de ese man novo, cuabo, a disponernos dice. Danki pa bo Espíritu Santo que ta fortifica nos mirada riba bo justima Cristo Jesús pa así nos queda completamente iluminada para su amor demostrarnos. Amén y amén. Ni un gente no te acende un lampi para después poner bajo de un hamber. Ma te pone arriba un standard para usar tur gente de en casa. Mes cosa sina. Boso mester. Laga boso lampi brilla para otro gente. Pa nan mira boso bon obra nan y alaba boso tata den cielo. Mateo 5, versículo 16. Corda, mi hermano, compartir, comentar, like y suscribir. Bendición. El mensaje que te llega nos por medio de Boc Canal es palabra actualizada.